focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Lepas dari dermaga Tegalaja menuju ke spot Jojontor di rakitnya Mang Aris. Mudah-mudahan ikannya ada ya Sob ya. Terang benderang, panas cuaca. Mudah-mudahan strike-nya banyak. Airnya surut ini. Sudah lama tidak kesini ya, sekitar 3 bulanan. Airnya tampak turun. Mudah-mudahan mendapatkan hasil. Dodot Ya, sobat ya. Bawa saringan ya. tuh sok gampang dia lah. Terus lah banyak. Iya we nu sepuluh teh meureun. Tadi teki juga dot. Oke titah leuleus. Itu nanya. Nah, hiji ge maung. Teh gede mah teh hariwang. Oh nya. Mau kuat. Buat mah. Kuat. Cing. Mau. Tenang. Kuat dah. Carana euy. Kudu ya kuburan kan. Oh, ke sedikit. Jalan mana? Wow. Landing. Rakit Mang Aris ya. Aduh. Mantap, sobat. Mantap, Bos.